Ipin, tombol apaan ini? Lah kagak tahu. Coba teman-teman pencet. Bye-bye meleduk. Assalamualaikum, halo teman-teman. Ketemu lagi sama Yeknya, ondel-ondel yang cantik jelite. Teman-teman, di hari Valentine kemarin bagaimana? Pada dapet coklat apa kagak? Hai, kayak Aye dong teman-teman, dapet surprise dari Bang Baron. Dikasih coklat. Penasaran pan? Cus nyok, lihat aja nih videonya. Selamat sore teman-teman pecinta ondel-ondel. Seperti biasa nih, kita jalan-jalan sore teman-teman buat nyari ondel-ondel. Mau hujan, badai, petir, guntur, salju sekalian teman-teman, tetep aja Ayo pengen nyari ondel-ondel. Tapi kagak ya teman-teman, mudah-mudahan cerah selalu ya teman-teman, biar Ayo selalu semangat nyari ondel-ondelnya. Lah, pas bener teman-teman. Oh no, di sana no ada si empok ondel-ondel. Romanya girang bener teman-teman. Dari jauh dia udah joget-joget aja. Nih, Aye masih ngendep-ngendep nih teman-teman. Kita lagi ngumpet dulu. Nih, kita mau kasih rambut ondel-ondel yuk. Dia mau kagak ya teman-teman ya? Sambil suruh joget ntar. Iya teriak ke sana. Iya. Tadi dulu teman-teman dia nyanyi. Ada si abang. Wah Jamile, lagi ngapain nih Mari? Biasa deh kita kan jalan-jalan bang, nyari ondel-ondel buat pecinta ondel-ondel. Bener kayak gitu. Iya. Yang ngomong-ngomong ini abang mau kemana dari mana? Lah tadi Aye abis dari Alfamart ini beli coklat buat si Empo. Iya. Lah pan si Empo. Pan sekarang Valentine lah, emang kagak dapet dari Bang Baron. Sianan bener ya. Ya udah deh, ntar juga dapet dikasih sama Bang Baron. Ya udah Jamile. Ayo mau jalan dulu nih ke sono nih, ngasihin coklat buat si Empo. Iya dah, sukses Bang. Iya, selamat Valentine dah ya. Oh ngapain dia no? Oh nyebrang, iya hati-hati Neng. Dari mana mau kemana? Ini Ayo mau buru-buru pulang Po. Iya katanya mah si abang mau ngasih Aye coklat. Pan sekarang Valentine. Lah si Empo emang bagaimana mau enak ngapain? Bener ya. Pada bagi-bagi pakai bagi Valentine. Pada bagi-bagi coklat. Iya Empo ngomong belibet begitu Po. Ngapa emang? Agak rogi ketemu Pada bagi-bagi coklat. Lah emang Empo Jamile kagak dikasih coklat sama Bang Baron? Lah kagak ini belonan. Ya ampun, kesianan banget. Tapi belon kali. Biasanya pan surprise. Iya bener. Bang Baron surprise kali. Iya makanya. Ya udah deh Po, Ayo buru-buru ini. Ya ampun, keburu coklatnya meleleh. Iya udah Po. Dadah. Waduh teman-teman, Aye sampai lupa ya kalau hari ini Valentine. Bang Baron kayaknya mau kasih surprise ini sama Jamile. Asik dah teman-teman, kita makan coklat ya Pan. Ya udah dah teman-teman, Aye semangat bener buru-buru pengen pulang juga. Biar dikasih coklat sama Bang Baron. Asik dah. Nih abang yang tadi nih. Bang, oi Bang. Iya Jamile. Jamile, bagaimana sih bikin sayur asem ikan asin kagak ada sambal terasinya. Untung Aye nyelipin duit gope nih bakal beli terasi. Begini-begini Aye penjago bikin sambal terasi. Nah, pas bener teman-teman. Ono dia Bang Baron. Nah, kayaknya lagi megang coklat bener dia mau kasih surprise. Ya udah dah, Aye langsung kagak usah surprise, langsung ambil aja. Jamile, apa-apaan sih? Main ambil-ambil aja. Lah ini pan surprise buat Aye Bang. Surprise. Asik deh. Surprise apaan? Makan dulu ya Bang ya. Surprise apaan? Nah, ini dia teman-teman. Langsung aja kita buka dia teman-teman. Kita makan nih. Wah, kok kayak gini
Lagian, apa aja main makan-makan aja. Oh, emang terasi, ayo pengen nyambel. Rasain tuh Jamile. Emang enak. Ipin, tombol apaan ini? Lah kagak tahu. Coba teman-teman pencet. Bye-bye meleduk. Ya udah teman-teman langsung aja nih ke videonya nih. Ada ondel-ondel yang ngudak maling ikan asin. Segala maling ikan asin aja dipakai diudak nih teman-teman. Langsung aja videonya nih. Teman-teman, pas bener dah ada ondel-ondel nih di Gang Senggol. Nyok, kita suruh joget nyok. Oh yes, Tuh. Daddy. Asik dah. Po, kemari po, kita joget po. Ih, ayo dicuekin po, woi. Abang manggil Aye. Sorry bang, Aye lagi buru-buru. Buru-buru ngapa sih po? Aye lagi nguber maling. Ini aduh ya Allah, maaf ya bang ya. Maling apaan po? Oh no, ikan asin Aye yang lagi dijemur bang, digondol sama maling. Ilok apa ada yang mau nyolong ikan asin? Makanya po, kalau jemur ikan asin dihangerin biar kagak digondol kucing. Untung aja kagak ikut ngudak tuh maling. Aduh, ada-ada aja tuh si empok. Segala maling ikan asin diudak. Udah ikhlasin aja nggak apa-apa po.